Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Election bisi ngi bala penjalan biang kumtu nrekum ke parti hi nilana ya pikre syahmat bad baro hi ki konsensi lan ki blok ki ba ngi jong na pak pari jongi kilalong ki ba la pikre nam ta election bisi kalau mana nu ka po kilong ba pikre kum kun sanang ne na po meliam ru ki ba pan ya ketika bisi gedan du nrengut ki ko dile ya election bisi di kalong sisa ka ba na liang jongi ke parti nak ni nrengut yanu ngin ai tenaga daw ko loran ka election committee ka ba ngila thau bar election committee kla da ban shong committee ba south san sien tina padang ki ndrengot di kala recommend ya kerteng jong wei applicant ya ka ba general meeting ba ya kan sapen scam hari kini atski te wede ba ku susi par kom ka je kre ram ta kartong pi kumlong mata ka konsensi namar ba baro ki blok joko konsensi ngi kan tik suatang ini ka jongi ka balai pendiri di konsensi baro ki longan tak ki nongket kam ki don ki tre kita bat ka don ru ka jengi keren hatu ki konsensi ba bon hi ba ki don ar lengut ki bakwa milik ka election MC ki jongi dia kata ngi ya start jong ki blok bakin sapha ka district bada district pada ka sapha ka state yang bangin sa ai ka purban nak liang ka jongi liang jonga hi ngalarai ba nganumi kun ya kini ka election MC mar ba ngalah kular teng menswa ba ka kamera menjong hai kalau bangan ailat lang ikiwe pada ki prasamla pok ka konsensi namara pok melim jingi ki babon ki beri ki banang ki start ki ba sempang dengan sikwa balik dengan kamlong dengan so bangari ban plilang kelat nam ta ka jongki bakin imi syagri ka benta jong ka politik semua namar ki babon hing ni ke bong mene tangna ka parti jongi rengut ki akwa balik ka election MDC di kam sude yang ban su kwa leban su khanglat ya kan badon dengan plilang kelat ganti kat ki akwa bersifat ba kenon sifat banile ke election MC dengan laran yang jomba nganu mile henrengan tristom nam ta ka parti haburo ki repol di konsensi segarals bat sini spo kasils bagin pasang banyo banjabun di KMC Baswan